Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilayo. Manje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawusamoshake kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza nje lapho ukuthi cindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje sekuvele laphana-ke u-M_K-ke laphana-ke e-advise-ke amalunga-ke e-M_K noma-ke abalandeli be-M_K-ke laphana ukuthi-ke ngokumele-ke bakwenze-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina phela nje into enza nje ngidedela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngisacela lapha le vidiyo lena ungene kuma-comment section ufushe umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke masicinze nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje khiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Woza nendlebe ngize nendaba allegedly commanders, commissars and members of Umkhonto Wesizwe esinabo la kwa TikTok bafowethu kubalekile ukuthi siphaneni indlebe. In most cases kunabantu okanye kunobuso enibujwayele la ku TikTok enaziyo ukuthi bukhuluma izinto eziqondene nomkhonto ngqo. Niyazi ukuthi uma ngabe kunendaba ekhona kumele nixhumane nabo okanye niye kuma page abo niyozwa ukuthi is there an update concerning leyo nto esuke mhlambe nicabanga okanye nizwile. So ngicabanga ukuthi kuyaphazamisa ke lokhu ukuthi yabona nje izolo ngithole ama WhatsApp ngathola ama inbox abantu bengibuza ngalento yayizolo ecase nani bafowethu ngizophinde ngikusho lokho. Uma ngabe i-leadership yomkhonto wesizwe ingashongo lutho, musa ukukhathazwa izinto ozizwa ngabantu abangasiyo yomkhonto wesizwe. Abantu abafuna ukwenza kube noqhekeko kumkhonto wesizwe, abantu abangafisi ukuthi kube khona iqembu okuthiwa umkhonto wesizwe. Uma bebika izinto angeke baze bayibika into ngokweqiniso, bazoyibika ngalendlela ukuthi nina njengamanje okanye izolo indlela enilalenizizwa ngayo nizizwe kanjalo. Ipolitiki le bafowethu angazi noma ni understanda yini, angazi mhlambe ngicabanga ukuthi nilandela umculo othile, angazi kusepolitikini la ngani zakwethu. Umuntu nomuntu usebenzela ngakubo njengamanje siyazi ukuthi thina singama outcast kanye ne-EFF okanye ne-ATM singama outcast epolitikini yala eSouth Africa. Yingakho sibizwa ngezinja ngayo yonke into, thiwa sama doomsday nayo yonke into lesho ngathi singama outcast. Asinamandla esinawo, asikho emandleni, asina even ilokhuza thina i-media house emenga society lethu. So kubalekile ukuthi nik understand lokho ukuthi everyone uma ethola ithuba uzokwenza sure ukuthi uyacindezela umkhonto wesizwe. Abanye abantu bethukuthelela umkhonto nani bafowethu, abantu abafuna ukumosha bazokhipha izinto ezingakakhishwa ngaphakathi ngoba befuna ukumosha, i-intention yabo ukumosha. So angazi ukuthi ninayo yini understanding bafowethu. Lento eyenzeke KZN kumele ngabe ni understand manje ukuthi sicindezeleke kangakanani. So manje uma ngabe kuzoba yini enikhuphula amaphaphu niwakhuphula amaphaphu ngesimanga sokuthi kunomuntu oqhamuke nendaba ebekade kungakamele ngabe yaphuma ngokwe process ebisenziwa, umuntu aqhamuke nendaba azokhuluma as if yenzeke ngalendlela akayisho ngayo ibingenzeka ngaleyo ndlela. Kumele understand ukuthi there are complex issues. Ngeke ngasho malanga enadlula ukuthi
ake nihlaleni phansi nibambe umthetho. Kunama issues a serious ubaba kadila nawo okanye abaphathi bethu abadila nawo. Kodwa nina bafethu angini understand. Yabona lento ukuthi ngiyangena ku mina vele mangabe uzongena kimi uzongibuza into ngizokutshela ukuthi angiyazi leyo nto ngoba ngempela vele ngisuke ngingayazi into ngoba ikhulunywa ngabaphathi bami. So abantu abazi ukuphathwa baya understand ukuthi ngikhuluma ngani mangikhuluma kanje. So bafethu ngiyacela ukuthi asibuyeni la sikhona. Asibuyeni njengoba kuthiwe asihlale phansi silinde, asilindeni. Siyeza isikhathi sokuthi izinto zikhulumeke. Okwamanje ake nibuyeni la nikhona bafethu. Anibuyeni njengoba nazi ukuthi vele asibizwanga sayiyela. Uma ngabe mhlambe kufika isikhathi sokuthi amandla yakuphelela and uyabona ukuthi kuhle ngale, mina ngibona ukuthi ngangcono ukuthi uye ngale. Thina la asibizwanga bafethu sayizela nje. And njengoba sila sihleli akukho la siyakhona ngoba siyazi ukuthi sihlaleleni la. Impi esibhekene nayo inkulu ngenye indlela. So ayibafuna abantu abaweak. So nizosiphazamisa ngendlela enenza ngayo. Ukuthi uthukuthela ukuthi i-management ayizange ikhiphe correspondence or whatever the case may be. Niyazi uma ngabe there is something that needs you ukuthi niyazi iyavezwa ngendlela okuyiyo. So kodwa kunabantu abazobhutshuza izinto bexhamazela bese benza ilokhuzana ipropaganda yabo le abayenzayo. Kunabantu abasasi-attack namanje basitshela indaba zokuthi thina ku-GNU ngabe siphathe e-GNU kodwa thina sakhetha ukuthi we want to sit out. Bafethu indaba ye-GNU indaba endala. Kuyasho ukuthi aniyazi politics noba bunqamala mhlawumbe niqala ukumlandela manje ngo-16 December. Wayisho kudala uba bezenza i-MK wayenzela lokho ukuthi ngabe kuthiwa i-MK ibingeka uhlala ucabanga ukuthi ngabe kwenzakaleni. Futhi ngabe amaphathi angaphandle njengamanje i-FF ne-ATM. Into yaplena kudala ingakho babenze i-MK. So bafethu musana ukufuna ukusikhulumisa. Musana ufuna ukusikhulumisa bafethu. Asihlaleni phansi silinde. Ngiyacela.